و مسئول اون امروز دوباره فیفا است نصرالله کبیرов. رقم 3 تبریز اسلامов، رقم 5 صادق جان قربانов، 6 امیربек جورабоев، 9 рустам соиров، 11 4-3 дорад имрӯз истиқлол. дастаи капитан даста Камрони Мирзохон, рақами 7 Ҷонибек Шарипов, рақами 8. яке аз мактабҳои беҳтарини кӯдакону наврасону ҷавонон дар тамоми кишвар дорад. зеро ки агар мо феълан ба ҳайати асосии клуби марказии варзиш артиш назар кунем, партоби Алишер Ҷалилов КМВ пас ба тарафи рости майдон, бисёр хуб, зарба зада мешавад ё не? КМВ Ҷонибек Шарипов, як партоби дигар, аммо پای راست پرتاب جلو میکند محمد جون، ضربه جانبی دروازه میگیرد توپ رو. استقلال با عکس هجومی خطرناک میگذارد. رحیموف پاس به داخل جریمه میکند، بهترین برای امیربek جورабоев، ضربه و گل از بین پایه‌های حسن‌الدین محمد علی. توپ توجه کنید که موقع دفاعگر خالی ماند. جولیوس میزنه ضربه از مسافه دور. واسی Кваси ба марказ, Ҷулиус та зарбаи тобнокию хатарнок аст. Рустам Соиров фирор мешавад сӯи дарвозаи КМВ ва дар муборизаи танбатан бо Ҷурабоев. Партобию, зарбаи Лоуренс ва 2-0. Як ҷам як. تمام زمینه برای بهترین بازیگر شدن است. دهقانی ضربه تابناکی او برمیگرداند. که با موقع خفناکی ضربه زنی برای ضربه جانبی دروازه و گل کامران میرزاخان. توجه میکنیم از کنار راستی میدان توپ رو قبول میکند. شیروز شریفов پرتاب اجرا میکند. قسم اساسی بازی با حساب 2-1 پیروزی به دست میآورد. دستای استقلال در بازی خانگی خود امیربek جورабоев و لورنس